Fatima, Zaria, Saka Ladi, Munina Mudi Naomi, and Mrs. Appian so high, Emilia Lamte, Anne Damasi Papa, Elizabeth Jomo, Damasi Margaret and Ponsante, Chua Nanama, and so Ejinamupa, Sabilaba, Yamuninamu boy a children, Sompa Nkomo so, and then someone with that form and what tinny into Muni and Tana, Yanko, Yan Pamcho. Ye kwaji ya humi ni ma bebre akoso ni ai se oni pa ya dia osai Shadrach video na ready I ready em fanto so ye nua be ai. On behalf of social media platform ya many opportunity make us say ni petie mi me fa sa kwanya weso aka a kire wo say nyame nhira wo pa. Because one drama ring for no asem bae no wan kan wo kokua mu oba yenua be ye friend no microphone vice president champoma o New York na nya asem no awo kan titiru bebre cause yaka bibia awie ma asomdwa abatu akotwere ba bi atwere na ama mahunu se adwuma ayeye no nipa ehwe ye no doso ti champoma baby a will be a radin shroud. Se mudi a china, Mus and Yema Biba Kumina, Namoba, so a friend, apostle, a dubois. No, no, Sujana, sorry, them, the congregation, or boy a basso, some pancomo, a boy a basso, or so, maybe I will be a uniaba, Miss Yamin shroud pa, Samu Shayin, Namuti, Namotsanetsan, and a warrior prophet. Warrior prophet and no so me hu ni video bia no so boy abaso ono so ba bi obi anya me hira ne mamu nyina fi chapa ena ma ade nyina hey boys boysiki ni de ende na esabro so ozi je so yin ni de me aggressive talkative na me kasa aggressive talk no yadami Sompa Nkomo baby a wo bia me so me yada o ate me yada o pa se madawroma mo taye china mudi china bibia ni amodane dane kakrakra Awurade Nyankopon so enhira de mo ye no ye ni so papa obia mo bompa e ma ye adofo ye papa no masofo Awurade Nyankopon enhira bibia se Sompa Nkomo yi magiatum se mo boa ama brand no so akonenim enti Awurade enhira bibia. Case number 1 Esther Kujo ehina ofri ba ebogo so ni die enim no ene ohema Betty oye complainants respondents wo wura konhira oye gospel musician me be you said obonya mensam na ne me penasem pa nanso niam yate akotom ena saa bere wo gina adaka mu me be otu kwa tentententi fri bogo so utim sensem ha kwa oda yinko pia abna to say acheyo oba mi show isu ame o Bible Quran e bi focus yakata preko snap any bodua dey na ape Bible afi dey oje aduane bo why born again then ya me as ko ya sorry Pentecost Awurade yewu tatalasta it finish ewie hey ya semu tatalasta it is finished pejai bodi ayame Esther Kuju krami Bible sasemo ame bekin asema me bekin lokure trodo minitro unyame boa me oda yinko abra ede na asemu ya se ya hunu social se ne su bebre bebe na otwemienu ni die una ugina mu a wo trendy asemo abrantie ko nhira ushia no acho me share on TikTok den boy Nkomo mo ande nti a me share no won say no oto gospel nyum no correct na me comment say wase say I like your voice into ono ni follow me na me follow ni back and o je me number and o be chat me WhatsApp say you obi a me ho ye ne fe into person me tenase me ni boy a na me me pa show into wa wo ka say as gospel musician woni gi a won nete no so on de ma bebre won akwan bae
omo nka no kolebo bi obafa bia no wa show ni nti se me pene so a mene ne ntena amesu yo mate nti ani be na sata mabra na wo na wuni boy fa cho da bi na sata mde na wuni obi ani okay nti mene ne di nkomo ani be 30 minutes na o ka che me se mpese obesla mo tachima me do kwastia me ma na ma me so bro ha fo tachima no no ofri ho me de sa no ka smi sha no de okay nti me ka che o so person de nkwacha ne ma me wo nti me ka che ma me na ma me se sa nkrofo we de odi agom de ba akoye na ade nti no menye de menko no so sa ring na de da dance nti ma me su ma nko nti no ani be week mpo e no frame me kan so aba wesa kropon western region kropon nti me mehia no na sa na ho no be program na no bo so ba be program hotel okay nti me mehia no na me so me ya ade kakra nti no me wi ameba nti ona hwe na me nwie na ofre kan so de ejai na me time aso me ko bu program nti no de etri nti sa like month na ebesimu this year ya Thursday mo wa na ofre me say abnama ba mu krom obogo so na awe na sa da ho so no be bo show no bo show na awe na me so me wo fie na o so me pese me hu na ade me mpoma ni ntu so me kakra wo ma na me so we de me ba na we de wa from better times no yasa me ko nti me ti fragema me ko no ma ofrefre me sa am say ada ble ya de ana me de me picking e gina ko ne so ana osem wo na me se me ya du golden hotel nti de be hia me ena obe hia me wo gate na no pija ne nsa na o say mini ena me hu na me de me ne ko wura inside me ne ko wura inside no bi sa me say akwa aba am se ye ja na na afre me se me mra ejamaba ya de yesu ede ma de so anso aba wani wada wodoma ntima o kan sa na eche na branti so memu o de mi twa ne ho te se de me wo Sunday we wura dem mo no na omi a wo no fo omiamia manufu miamia meto ena abna nya botre na o ma me ye be yetitu di ase tentem sa ase wo de mi tu America na wo chodi wo twa ne ho adai ko nhira de ntia Mr. no mba cho de wa no simiamia no ma wo sadwumoni abantelim na wo kono na so ni kodi agoro kondem pa chonyo na ate akunyo kono tum na tra baby out in news metro order oso won sana no di chiri enu ye frɛ na kanfo bo fruit odi wo chiri die e wo dem ho I so obi a oni obi di do like na abana ye hwɛ de bi wa on sɛ obetimi efa obi picture e de to social media say bi a me wo hini ni so be kom no na nya me a na e di nsɛmɔne because asɛm we baaye no me ye very careful sade no wo ko hia bra no na ye ko nhira na mampa hwɛ yo na ne structure ne face ne ring na de da nsa na no a ne da nsa no a eti sa time na mko hotel no abo show na wi ana no mo show ni na fe no obekwa e fe na kwakobo asi mali di boko afena na obekwa akobo show no achai eti obusa o se kwan so na nso ka se pieze na me ka so me pa cho no wa so me mmara jawada wodoma simaba nti ono no oye so de mitwitwa ne ho so me mum hu sadwumoni abanti na o ka kire me say me pese ma di kan so pedada na obi kwa ne boy wade na wo so so me de sex no kwa na so me pese me no have sex nam no be have no me obi anti na wo wi me ma 2000 se be di bronya na de di bronya no na me see you mate na me peneso ena o ma me ku na ro me ho sata na me hye short ni kare na wo ko na to me go asem mpa chan the akasa na the yidi silent beast ana akasa mpa chos akasa de ni bia and also me man say mo mo tadu aye den tem se onya te che no ana huri nchi enti eya hodo se ni go ase de sie da wodama efo na ko nhira se de wotu nyame nwumu na topem wose aswan na ni tadua also yi ni patietia ewa ana pachetia na eye dumpu onse wo tietia ni bi eye dumpu ene e wo tietia emu ha
we no eye dumpu ana adawodrama achemu ha yes and pu empiraw actually quantum ma wana e chinchan na ase kwanu ono no penentem te kontem na opentem piesie be ma cross examination ma ye no entem ma meja wo kwantem ma wako enti obo wo drug actually abena cha ho 360 me be ni shape fe ne to ene ni figure gina ha Shadrach mo fan to so no 360 na mo he ne to Shadrach no so no be adwuma no so she trousers black ya nasem Shadrach no dano 360 na yese de wubu mu kakra no ma aye owo niema wachire piesie be transi owo niema we ye exhibit A to Z. My ladies on the mic, yo. Where ye? New Year Walankaki Bonds Abuse Jelly Payment Show. Wala walai. Mutum Banza Pani. Mutum Banza. Hey! Ah, Jaye. To my obo doggy. Me pacha wo kono dross no na eye ate atumu ana de fa utunyi na abola da bodama mamba cho sa atare ne wo sha ho she pants nse bedru di asam na me kan say my one she dross on say de bia me kan ti na wo she boko no stretch no na wudi ade ni etwi ase eti yesa no wo woro na mienu ana oyiwo na ba akopɛ Pacho roro ni nyina. Brain ni what? And you John will be able say. Now what? And the ubu kamano. Nature see a boto. No war ginny. No war womb. Wo sim. Every more sesua. Yo. It's you. One no da hold was say abna. Pacho ba kope. No pompen ho asem. Se no kura eto wie na ase agya ya wie dia famisi kama me ne ko sise aso me kan ye no koma me 10 cedi agura na ba so no kre na o ma me 10 cedi na me to chine ne so na o se o hu se scanner me o de ma me ntime penti na se sam so o ma o da aduane ma nti change na e da o na o de ma 60 cedi na 70 cedi na so o de kan no ne ko 70 cedi na me fa na me de ko sende ma me so onyina ade the Sundays can man was sending my send me message says stupid fool. I have seen the machine never call me again. I don't know you. Hey, make us go into Adechi. I don't want for message number. Mammy delete you. And also exhibit 12010. What's my friend beam? I mean, friendly be no me. Into Adechi and I made them if it is or cast me or a touchman. Man, into on chat me what's I put that. Into no day obi number na forward day recording mama dan phone so forward the man of forward the man no so the recording by sign was ya ho twem kankan mama me twem kankan o de awo Jesus abena asema wo kan ye no kore me no kore aboy mu we ne kansa na na kansa me nyinni because the way a boy no na na brampa akran the way me do no no ne won say me bomra ne nti me hu chese kasa ni kire wo na na kan ye okay eti wo wie ye no eno na ye wo ya na wo kase da bi wo bu kwase a chan nti o kan o ye recording ni wie no na me bo gen for wede man bo mama me na mama tie na mama nso ka che ne se ablantie o de mama nso de ne phone na kan se ablantie minim wo mama tua se bia etwe ni bi na we ka se me twe kan de minim wo hwe me de wo manyame ndo kan sa no and on the bachelor was yes, a mommy, I'm sorry, and mamma say, on dear own trust as no can be when you know into on dear mimim trust as so. Intimate by no, as I have a testimony, say, my way. I don't know you never call me again. I'm so winning me be on a madano. And I'm also me, yes, me post in a picture. I want TikTok. I know that the no a buy ye. And say, as someone yet say, yes, it will be a settled scanner of Chiaoka, no crabby.
Man, Pacho is kind of the Sunday, man. Why not this kind of Sunday? Your friend Lobby's gangsters. Ah, lobby's day. Kitchen. Me and me be fiesca. Fiesca pa. I try. Me be fiesca pa. I try. One no send this kind of brew. I try. Nada onimbrano. Ono na ese so nim no na oya homa so na de no ameme nim kwan of aso sen so na na ye ne papa on the send by boy ne do onyu ntum so waye asem ye di boni o fiesca pa de me ame ba anti asem no abọ me bo apem enti say na bena ade na apese abrante ne ye mam pa cho me pese oba out beka say no kreso waye na opa ma cho no omfa misika ma me ompata me ba say usi lobby's kitchen so send this kana man my scan dia me mpe me bonyo so say me meduana me boy no ba say wadane duane so me dane papa ne say nyeye o say nane na enyeye age say boy ne ba gitum dia boy ne gitum ansa na otumi adane je say wodi ya ne say abrante no wonyi nto magintum so waye say ye no kore no mpa wo chew no mpataw atwan no agu hu fin atwan ye fiesca pa me be mo mfra ne mame mon try ko nshira me hwese benya na mon fra fia nso mame sa asem abana we fiesca pa ba mu ni de be yesimpo amame because o ye me ba obu mi ame so ibu no papa na ye hu kwankora be fa so na ye compensate no because sebi said ya kora yi kan ye no kora de a wo ba se de hu o abana wo nyi ni se bre ya se wo hyeda na apese ogu na ni mu ase ma da bi o sana nkrofo keka o da bi me ni obi a me to me mpani onko santi me ni obi anya free say ebia obi abo me pass me gugu na ni ma say no kre hotel kra wo dia no de ha wo ne say wa ya de no mpese obaji atum e wa ni wo problem wa ni me problem hotel kra bia say wo hu me say me ne boy ni e nam ho e ba e wura inside afa abije wo mfa mo mfra fiesca pa mame why meje fiesca efia number na mo mfra ne mame na ye hu kwan e be fa so na efia de na ye nhwe because akola is on no send this kind be money number first na ye nhwe me ze champo tonte wo bra ye bo modern si benya me ba fia so mama me da se ye ma etiefo nyina ha na ya do mo ase ekwan ya wo de Sompa Nkomo nam so e mo finshapa so mama wo say social media Pacho 1 me ze champo pacho kafra hello akati me ze champo kazana enzantra social media no eye bia sabi ebinim ko a wo munya enhira ebi nam so anya eku aware ebi anya eyira aware a awade no etintim kama ebi triye na asamba ko ne say bemma ne oba ekokohia wo bia bi sei na sabi emre amamu amamu ansteady wo mu hu semie wo mu ehu etie anase senne bia asetano kra e beko na wo fiti preko pe abiji na sabi bemma ne to ne nsa e de fraw wose mi wa ha bra na watimi ni no akwa ko hia e wo bia bi na okoye ne kra so komodie ne enima enika bia mfiti ba preko pe no opese wonu wo eye bibi adente because of feel say wanya ade no efo emma ade ba ko ya make an say ya yemma ye hu yemunye du na ye hu say ye emma yene kwase ye jeja ye hu biara sa ene sabe emrantie no ya wo mo aba no wo mo dia ade ba ko pe no mo hwe wo mo nya wia asa yemu biem nanka ebe ye den wo braye ena nka onya ya ebe ye den na kwatimi ato sabosum kese we se hu efi just what to no papa ake kanse mo sabe ebia kamame a wo eba ya wonni no maame ne ye papa na me ya kameti ase die emfa wo se kameye o Kristo ni ka brante ka me fa no enche ne de se dia krai kan no kra dia ani akwada ne kan ye no kra because maame no tini baby akwen so hwensema ya o kan entro bi ani entro nim wo ebinim ameki name ena o mdi name no edi nsam se champion pacho menya me ba fia connect no anti bi nso hye buru no osopone ansam no dos
IBG was so much with friend. I'm the mama my yababia. Frustrators. I mean the champ kasa. Ebino tembiano. Senema bi akoko piese ya. Enam so mo wodi wo social media na say ebi otonyom ebi we say won hwe bi say me star. Na nti omo de star no ehunhura enkofo. Wo ye star. Me champ so bodium. Hello. 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 Evia. Mama. Yeah, PSA papa bi wa ba fefe. Good afternoon, Mama. Afternoon and to him. Now to say. What's your ready? Ejana na me start me show me buy ya buy what tuntum fefe bi. O se a friend Wester Kudu. Okay. Or the na sem free bogo so abreda ye say be na kakre ni asem ya e trendy o social isu yi. Ko nhira ne na koda ma wa se be o tron se na se kankan na yi. Na ja wo so akwaye ba atampa te se wo maami ya wo asem o social no so no. Ha wadwen ma wa akra wo ye se wo be setrema. Wo pe bibi kakra koma akra ba still akra ne se de bra na gu nanimu asese na se kankan de ne maami de nyina aka ho. Opeso obabonte beji tum se de oye no no ye. No mpa ne cho no mpata no. Tubo udi pe nam si pue asem ya bomebo. Eni se me fra wi ne be ne den. We de afia mom yemfra brante no ne entrance na bebe akora yi. Yempe bibi nya no ne yentwase no so na. Mama, a boy no. Onya madam. Menenenka. Na me bi ya kwa sorry no. Ono so pa ko betonyum. Iti na e ma me so ma me ba ako. But menenenka sa da say nini nkomo kwa da me lifestyle. Asem we na ba yi na for friend. And see, me akwala na me fi wasa. Enti me hu say o ye me kru ni na. Odo e ko nenye no. Ebe ha na da na ya be ko social media na ya do ya ho. Me nya no na ka na anye sa. Enti na me mpese obeto aso. Ikan so oti ati etwa aso. Afi be hu ya so wa be video say won ti ase. Ri mi sika be mame. On ti ase. Eni se wo krom kra mo de afemi. Efia mesra wa ne wada woroma. Sa wo se oni ko nhira kwa sori ba akwa asofu mame ba akwa na mu nyina motene na asidi. Mesra wa ne mama nkasa. Na kayempedra na me ne wo ne akora yi nyina ye ne mama nhia ne abrante no. Mama kra say mama ho video no no friend say. Oh fine. Nka me akwala na nkasa na nka. O me nhia no no wane ne nkasa. No nhwe ne say ibi na asokra dia bo imfada ne. Anabi. O se papa na odane dua ne say sabrante ne nyenyi ntumu odane yenyi. It's bad 3 days in me. Ma what will be no. Me who saw a video, my friend is a no like who can be for my friend is our fact. Yes, when you to me mean Efia, me pacho we dia o ma me minti. Me be say di jawa ne dia so because anamo ya utu ye Kristo adwuma. E na wo ye no. Eti nka ma me wada wo ma yenya mama no. Na me ya me fa me hunyim ne ye mfre ne ye ntrase na ye nsetre no na atuo nkotwere ba bi e twere why. But mama to the after show me frɛ na sɛ me ne mama kasa why catch you mama erade nka ho pi catch yo me be fie sika pani o ai ma bna o se afa akire wo frɛ wa mfi no mami mi hu ne me scored to the anya sɛ bia ko nhira no na wo pese ugu nani mu ase ma da bi asɛm yi ba watete bibi sɛ boy ni bi as ne suban no no oye bi mami or girls number more than 2 or 3 wa ha number sisi o so saa na otie oh no so mo susu odi bia ye wo ai ba ko bi mpo se me wi a ono so de ne de be out o mo obi free akwa akra o free kwa akra say o de ne ko chia ne mami ono so amfa na anko ona ge ona o ge ono na mu mani abri chan sa sa mo power dia wale mu maduduru sei modro se ya mako sei ma ha mu obu ni mu hokokoro asem ani abra obi e pe kwa wale ono ba akokoro no so odi akira ho kwankra no ko nyame ye na doye na nkabu nso na kinkra na ne na ba akotu ya na fo gina kwa ho di onyame di bi be si bia la opo wo be si Mr. Champo wo de brem so mami na me kano enipa ne mai enipa ya star nanka enu nti so dru ba bi na se bi nyame ahira no ba ya star se ne wo mo no ti ase no a sabe wo nche ensroma nti so platform na wo bu nipa enye wadwen se bia wo gya no wo gu se be onye ni baby enimu ase abrante na je na ya wo boy no so mami
wanya dia kete menya kwa ne ya adwen se dua no ma wonane until se wo be hu abrante no wa confess no apana chew na dia wo hu bia se o me bia wo maye na maba ma me kan kire mo wo de be ma hia na so se mewa wa e so tutum ni kana wo ko awade bia ni ba bia wo nya mo de se bia owura ko nhira wo bia wo ma me meto me nsafrɛ wo adan na se bia bia kyekere abo am se champo mpa cho me ba ye ho ne esane no ko nhira a wotu nyame nyom mepe wasem wo nyame mrane mani jo ho nanso ba bia kyekere abo ne esane akole wono to ye me babaiwa dia wo kan allegedly say ye no kora bra bomodia na ye so pe ubi tetreta frudia kwane ebi ni be hwefo me bebraste ade we 2000 pe wo ba bia edidi ko where ye be than 500 million na dia pattern mesrewo se wani ji wadwuma na wo ye ne brand na ekura wo ni onyame a wafrɛ wo no a nobody is above reproach. Is a champion. Onyanko so mami me de manu esia no nia me kan say ye fanya me adwuma ese ne sof mami ko gya so de mo ya wo preach ya wo kan sama kese wo sam fa kire kwankwa ye ne me fi say what you say eni se wo fanya nko poasem na wo de nante na wo de ye adwuma ma ho ente aye bebre se bio enkrofo bia ye wo mo from one sofo enwomtofo no binom wo mo gu anim ase tini ye kan say we die sof mami Obana bem krampa still no boy no ye yano ye ne betrase na ne say ye bia na get ma me so no eso opana cho no wodwa no se bio akore ba ye wo me na nware obedru ye se bi one shape pant kra no e na afa nto wo nware wo hu na se wonye bibia ya die nso ehye to krom eframa ho eti bibia etimi so na so di hu ni se de be wo de be ma ho a ne baby wo fene ma me fa no mo bibi be yenya enu tin ya kan se ade no wadi awie enu tin wo ya hodwuma no so no obeye ya fa nche ne ne fa nche ne kira e ma ya bremo oto ya bremo e ma ya bremo ai lady me da se ye tiefo ne ahwefo nyina ma obi afihia pa ejiri se nyame adum ti bibia ye boko my lady nukure ni nyame ani mu ni mi ankasa nsem we ni mete ye no nukure ni bekasa me honam nyamba basa na me boa efiti da metie me nua kume yasem na ma ya mama me nkasa bi nkira mo ne ma abena ya wote he abrabo wo ho enye easy enne de sabe ko nhira kofa wo e na wo ka de wo pe ba dwene da achi e china bi nyame bebie kwan kase bi di ama wo na afa no obi be kofa video we di aba da achi wo abrabo bi embre bi atwa wo abrabo bi a wo boy ya anko yie eni anim guase bi asabe mpre bi asakwan bi so ofa so gu hu animu ase enti duru mre bi ama ya mama mani na ho e wo saa kwan ne ho na monwene daache enei de wo be wa adwene se ma han hu yam da ma han hu yam de sabi wo ba be fa me so wane me be kwa akoda wonya me yie me ba be tena TV so yete ase nanso ya adwene daache wo china bi nti ko se be duru bre bi no sabi nyese ya na wo be ye nyame be fa kwan bi so ayedai apagyawo na obi ko fa saa video we ana saa de we abeye nsa na ho e de da ho na egu animu ase ti ma ya duru mre bi a mama mani na ho saa kwan de so na ma abena yi so samete ho di adwuma na wo ye ne ko hu ni social media na me ne chat na mfa ne number e na me se ne ye me de me ne chat ho so me nhia no wokuma ase na me ne nkoda no ma me 2000 kumfa wadwale wa shop dress abeduru kuma ase abontin so ha de na ko she hotel sa no o na da me no otwa minini me enu etwa ye ho na nanka wo firi ukuro mu na wo biale ye na wo ba ye no na se di adwuma na wo be ye enti wo ba no wo ye ready dada e ma ya mo mama bra bo hu hia mo mama life hu hia mo da bia ye kan ye jai na ba ye na se be mpre dia sakwan bi so obeku we ni nyina wa anwene ho se wo ba kra ka de wo betwe ho se die na ebesie ni nyina wa na anwene ma bra asori abekuma se abontin so a uwie ye so be ma 2000 wa fa ma wa ma 10 cedis wa sa ma 60 cedis aka ho na my lady na wo kan asem bi se e bia na se de wo kan ye no kora de a enti wo ankasa wo evidence ye kire se o ma wota kan 10 cedis de 60 kan ho a wo so delete message na wa semu e fa ba bia me de tumi emu he da nya du ma me enti no ma bi wo ho no ma na eduru mre bia ma ya mo ma mani na ho sa kwan ni so enne hwe kwan ya sabe mpredua sakwan bi so e ma ya bi wuwo ebi mo yira ena sa mo nwene mabra bo ho na ma ha mu ya mu denti obi ka so opem anu Africa na ma beduru ba bi ya sa mu duro
ni abetwi mu condemn we condemn fa so obi anya dan eheda ni so hwemu anim guase anim ha wo anim amane a wo ye da wu fesie eti mesere ma abana saade we die wadawroma wo kwa menye saade ni biem ma wabra bo ho hia ho se adwuma na wo ya bo modin se wo ba hia adwuma no na abepo ho na de be ye wo nsa no adwuma sabe be ma bia ni mu bia de be boa wo woni ho hwe be na be ma boa wo ekwan bi so ti mesere wo se de asie die e ma bi nsi biem na ko nhira so yanka se mi fa nkyere mo masa mo mu bi no ma mo tete wo no ma ma adwen se ne ye sum nyame ane ye de ye worship atwe nyame abesi fom wo ko fa wo ba se bi wo no woni mu ne ba bia akotua 20 million na wo 20 million wa woni mi sade ya wo ye nye e kwase ye bo na be so obu obi ba sade ya abaya yi kan ye no kura my lady no kwase mu ni si e betena ho ma ko nhira ebu abaya yi kwase ya de wada roma yantu yansan frɛ no na wo mra ne yesiesie wo na akɔ promise 2000 me wo promise 2000 na me ni ho sa wo fo ba bia na atua 2000 me nya masɛm eti sɛ wonya aka sɛ obetua 2000 no na ba bia abedurei me so kwa de no nwa sɛ na ada na besi sa abre ko nhira so nyi ni tie no so abeyi win ho anobra na we nya ni muase me se da bia me kakwan bi so dia wo se wa fa nyame adwuma na wa anya nyame adwuma na anya ni yi a wani begu ase da atwe da bia wani begu ase wo ka kira ba ye se wo bebo program ko ye program akoto anwom ama nyankopon ama honkonku na sane wo wie ya akofo obi ba ba ya wantu ya kapre ama no nti ba lady ko nhira ye to nkramasa bra na fa ba ya sika ma na obi ansoma ho se ko hye ba ko hye bobi na betu ya 2000 na akoka 2000 mimi nu boto mu ho yeti ye waka na fa bra na fa so bi mla ya lady me da ase apart from faith any yes ni nam jani jani afse yana mu so na ba ko Mali di medasi we want to share papa oni ma mu na fish oye nwie mali di nwie bronya na mu ne ye wo no enti ye babo bibia afishiapa na afi epadifa me anyanti ase se afi die enhyira wo mu pa na enhyira wo mu no enyase wo daada mu a ene enhyira beba o sa wo sore na wo ye dwumaden a ena abenya enhyira amasika ba ho na ne ebema na basa no gise unya ahoden a wo de be ye adwuma na sa wo benya ahoden de ye adwuma a wo benya ahoden e de ye adwuma pesika wo benya ahoden ama wo mponi mu abawa eye sasam ena eboa enne edei sasam say per fresh herbal mixture enonom se wunya fresh herbal mixture enom a me say immune system no ebe ya strong immune system no ebegina brane ama yare entai enche basa eti onipa bia immune system na strong ena uti ochina wo yam ena wo sei ena wo ha eye wo ya no se wunya fresh herbal mixture ni bi enonom a me say ebe boa ama hoden aba onyare basa na wonso ubenya hoden e de aye adwuma ama afi insha no wonso wonsa aka wo de nia owo poor blood circulation se wo poor blood circulation a moja no entimi ni afusane yie ewo nipadua nim eba ne saa enne otrans kakra bi a na ose mazupu acheme otrans kakra bi a osore a ode na be pempem hwa ansa na watumi anante ema ne nyesa eye moja no entimi ni afusane yie ewo nipadua mu eye cholesterol ena asisi unipadua nim sade ena asisi wuntini mu nyina entiama moja no entimi eni afusane yie ewo nipadua mu eba ne saa enye per fresh herbal mixture enom se wunya fresh herbal mixture ni bi enom a ebe na ne sade cholesterol ni fia wo nipadua nim nyina ama entini wada ho na omoja no so atimi edi afusane yie ewo nipadua mu wana owo poor blood circulation no dodo na ewo heart related problems interne or heart burns esan say akoma no eno na pompi moja ewo nipadua nim eti ekoba de say ni moja no entimi na fusanye ye onipadua nim a na the pressure aba beto akoma no so eba de saa enye per fresh herbal mixture enonom se wunya fresh herbal mixture ni bi enonom a me say o heart burns na ya wakoma na ha woni bibia no ni nyina ebeko ama hoden atimi aba woni padua nim wona owo heart related problems no dodo na etai ewo pressure obebe na ye severe hypertensive patients me say per fresh herbal mixture ni enonom obi o ho a record a BP of 185/220 no nya de ade afia yasimi ema pressure
ɛma hypertension ɛnyo ɛmfa wo ɛntra dem sɛ wadwenya wo sɛ BP no ɛnyɛ ya ɛnyɛ tipaye ɛnyɛ yamyare a ɛyɛ wo ya enti no sɛ ukora sɛ yɛka sɛ wo BP no ɛyɛ 220 ɛyɛ 185 ɛyɛ ho ya wobɛfa de normal ɛmmoa wo ɛno na yɛse asomasi nam ha watwahwe wawu kɔpɛ fresh herbal mesha ɛnom sɛ wunya fresh herbal mesha ni ɛnom a wo BP na ɛwɔ wo so ni nyinaa ɛbɛkɔ ama ahoɔden nso atimi aba wo nipadua mu nea ɔwɔ diabetes ɛyɛ asikyire ɛyareɛ yɛka sɛ obi wɔ diabetes a ɛyɛ asikyire ɛyareɛ na diabetes ɛwɔ hɔ yi sɛ ɛyɛ wo na sɛ early stage no wutimi esi ano wutimi ɛno no maduro a etimi kɔ ba sɛ one si ano na sɛ edu devastating point o start say oh record sugar of 17 15 and above wa na eba be chronic obi believe can say crown na ba be chronic o ye de hwe ya enye ye the only thing about me say this say o manage no eba de sa emwa o eno na say etna so cha ekrotu a this ye twa odan ba ko onsa ba ko eto chene o tiase wa ye tiase ewu o tiase na ye sie wo fa eye sa enye pe fresh Herbal mesha ni enonom unya bi no mo a o diabetes no ni nyina ebeko ama hoden aba we eye for general vitality afei so nia owo stroke afei na all recover obi owo a na wonya stroke but the recovery no eye very slow enene na hia na wontimi ntu ni nan enko ha aduro ni nie eye fresh herbal mesha aduro no obi a se ne de ye but for 13 to almost 14 years and still counting there which means sasam aye dwuma pa enye asam ketua afei kana herbal mesha eye wo malaria adro tatahwe na mesre se wunya malaria na se ukoto kana herbal mesha ni bi ba benom a mesre wo se wo ye obi a wo makola nufuo ana se wo ye opemfo a mesre wo Momodia se onkonko no madu ni bi na onkofa ohaw bia emfa ma mepacho enya recommended for pregnant women and breastfeeding mothers mesremo na unya malaria anase typhoid malaria na se ukonom kana heba mesha onom anopa awianwuma na se ho ye wo ne oyarefo pa eno ne nkire se ohu ato eye aduro no ano odin ti na ama ho afiase sane wo no pe fresh pe kana heba mesha ni bi unya kana heba mesha na at least no 2 to 3 bottles na entu ase kra ema nyesa ebesorosoro malaria no esorosoro mwa na waso betimi ayeshi minimo bi a wanya malaria amede katita ato ne bemam nom kana heba mesha na entu o malaria ene o typhoid na ase ema na bronya yi emema no ne ema no dia adi bronya no enya asam ketoa o ha ni we afro bronya dia ekoyi o ha ni we afro we dia me praprachiri emema no enonom fresh man capsules and a man also enom fresh lady capsules. Now fresh man capsules on enuni obama me say oko edemu ono oba ekwakoye adwuma enche hey na ne ho asane no wo de me say na me tafa no wan ma me jamu ono oba no ko sabi obi kura ho a oba no oyi ne hu kakra na ne ho timi esane no enye pe fresh man capsules enonom unya fresh man enomo a bema be sipi bema ebegina brane ama bibibia aye kama emema yenyi ko yanim nyina na yare tai high adwen pa aye prostate enlargement etu behu bema na onyi na wanya prostate enlargement anajo okoda wada dodo okra aye 2 hours pe obedwonso saa ba ne saa na why stressed wow pe fresh man capsules unya fresh man na prostate enlargement ni nyina ebeko bema owo low sperm count bema ene oba ehia na adwen nyina ne se wono oba na ehia ne nko ade e so oba no etimi efa yefunu enya ne sa pe fresh man capsules enom na yefunu no oba na etimi efa yefunu na emoa afen so oba wo ho a se wo pe fresh lady capsules enom oba owo menstrual pain oba owo menstrual pain oba onam oho na ensufi bi egugu ne basa ene ade no eba ne sa emwa unya fresh lady capsules enonom a fresh lady capsules enonom a oba bibia ebeye kama ewo ho ede amawo na fresh cold capsules ne de eno de eye for severe waist pain nia owo severe waist pain usisi eye wo ya pa unya fresh cold capsules and fresh
herbal mixture enomo a bibia ebeboa me pa cho eye fresh capsules no ni nyina ene mixture no enenam ti se wunya lady capsules na wonya mixture ni bi aka ho wunya fresh man na wonya caps na wonya fresh herbal mixture wunya fresh cold capsules na wonya fresh herbal mixture ko drugstore and herbal shop bia mu na kope sasem enro ni bi eto eye fresh herbal mixture kana herbal mixture fresh cold capsules fresh man capsules and a fresh lady capsules numbers ni 0243 559319 0243 559319 already bonya ndi ye ni ye ye beba ye ni ye enche na we shira pa show you abrabe transi Mr. Obamodi ato ne nkrawai to konhira ne nkrase wa megu nanimu ase na wo de ne yemu na wo pe enti wo pese o ma edipa hunu se de wo ka no because de ye kekan se wono so konhira no wa ma wante akora wona esa akwa bi so na akora egu nanimu ase enti na abram patonte hu my lady bedase Yahoo Yankupon Shram. My lady, yentu emaya before. Abaya otie and abeba way. My lady, can you credit say? Ya all pray our dear. My lady, and Prachian and our dear ba. My lady, and Prachian and our dear ba. Abeba or Tiasi in Aniso, Baman will so bewan and intinema or Tiasi. Mammy may cabi biatro. Munya social media our dearness and Yamana, Monamo Moyano. Fasten ye emremo hwe ba bia nei odo akwa akuduro wo behwe ohun yi ahwe ohun yi na se school na wo kwa yiro ho ko se adwuma bi na wusu a yiro hu so wunuru se oware 18 years de waduru hen eya wo pra wade malady awade ho asem ampra twen de awade ho asem ti malady metu abeba yifo se won hwe na so bepa adwuma bi asua wonsua se school su na obekwa wonko malady ma meka bibi nkire ko nhyira malady nam che na wo mu to aso onwum sesei e wa aso de malady ebinom malady say ya na wo mu gusu wo mu ye ebinom say ya na ya masa na ma ne to aso afi a sha se ya masa na ma ne to aso eti e beka bibi akire ko nhyira sa asem a beba yi kese no kra ko nhyira mra mekasa malady omra mekasa se de be ya anukra bi e wo mu ebedadi mami eduano wo bon me nane eduano me nane ne enane ne kina until say ko nhyira beba bonten aba be kirem ama ye nyina ye hunu se asem wo de to so sa na tie ananya sa na tie me na ne duano se duano kra no unimbo a mame san kire obi nka ho malady tie malady he ewiase nipa bi ya niam bi a ye nka kire no munyae enti na nipa bi wo so mo nkwa so no malady o di nyame di na edi bone wanza o to nwum se nyame mra ni sei malady o to nwum ese nyame mra ni sei mitia na mani agekwa malady hwanye ma oye na ukofra ababa ketuai sesiam hotel na kosia na afena ade ni twa 360 e wodanim malady we ase papa malady we ase papa utu nyame nyuma hwene wale malady agwani ababa na ani ni ye eti malady meka chense eduan mo wonane duane ne enane ni kina na me nipo odane duano onim fam papa malady se abrante na magia ntuma enye ye no ne kwa so ano no ese untime nto ne maame ho ento ono so ho no wa bra wo maame media ho ne kakra de menyinni malady se wo to maame ho na maame de waye ne den na no kre pa no kre o se me mase kankan maame de awo me malady won say the assembly city maame an itimi ye malady won say the assembly city na wa asabi abna wo fa wo no pampa na etuba no ne koyi mamba cho fa wo machi etu kwa wanti se bibi bon wa na sei se bi nso anopa bi announce wa ne kakra malady wa ne kakra on se nkwala asem wa ne kakra pepa na wan pepa wa pepa ne to office eno so ho kama enye ye mpanifo ye yusu nsuo ne wipe ne ade wa ne apepa ne to se bibi ayo malady se obi mu a na hihye na malady se no pokra sa na tie mpo malady catch na nkasa yie wan kasa yie ade a wa ye no
eni Christosom ebobra yanka no kranchire ko nhyira so de nyame adwuma besi nani so no de nyame adwuma nante no anya mu nhyira wanya sanse munu na wodie no maladi yensi nyame atwetwe o enti ne ye te wonom no wo ye bone a yempese ye ben ye no beka no boko sa no maladi yanka bibi nkyire ko nhyira mesre wa yemfre ko nhyira na omra no meka bibi nkyire ye medase maladi for the any darling hair products we've Ghana limited for ne darling products abedwa maso ni dada eba na obesima breeze enwa ene de boyechi natural twist no ne ade dia darling obabia passion twist no mu yini free mu a enye hairdresser for agi wo matum deda caniculon fiber e wo mu nti wudi botire no a emopo enane te se mponsenti amoa nyina enko pebi enei so upemi papa bi dia about dia a darling product and I will be use modern so bejo dia eguso e kanfo sister natural spices didi peche bronya ye di awie enso egusu didi yenko tobi de o de yenkwa abomu garlic and ginger nyina kama for GB bronya obi a o use sister natural spices waka mu se bebre edum pampa so pizza te papa jema bedu a o de product abedwa maso and odi we e pie so bomodian so be 0243535025 offset dro wabu ni se bia senkura ibe ko school GB fashion bag ovarian cysts ma de emuma esi ma wo kwan si kama me pacho hormonal imbalance ibe yi everywhere the amount menstrual problems are would only na offset and I nom midpoint pharmacy for and the midma tablet and suspension and so GB maybe a to draw to a draw biada ubenya b ewo 0596607858 holy mosquito spray na tuntuma dro aboa bi owia form akase ebekuno so uspray 15 minutes asan wa wurem kona kwa GB now so intimi emwa Robert lubricants inji won papa say area ye de guka biem ka bia say ye private o de guma ni sun ye boko obetwa kwansinsin edwa kwaba uni wo ha bia 0592350916 pacho grow fine moja duro ube grow fine doctor so moja so at grow fine grow fine grow fine kwana kwa GB na pese upi grow fine ya koko ene de aye ya digital eba center for ne pa usia ye ka no ba bia dan so a no wa GB 0244596532 me pacho piwak 3p garlic mesha kwana kwa GB unano sayo tititi 3p kwa GB stress ne ma show 3p sugar ajiu moja ama yo hwie nye ye 3p 0248928824 from pacho tabita clinic ya sabia sonko say diabetes ye nyina fie ni nkyere o ye kwohwe ye ho ye fa ya de nwura fi mu nyina ye kwa mo mahwe ye nurses ne doctors ne ni mo te me pacho ye wo ahojo da ban Cindy Junction takwa enso ye 0260196219 na onso wajo asa midima vo se wani amawo Dr. Time da so watwa brato ato ya de so waso ju hu dia bodin say stroke diabetes prostate bra obehye brato ya de no so obetu ase e de amawo me pacho 0500727215 Gentleman Dental Clinic ye kwa akwohwe ye sen ye di bronya wie ye kohwe ko na mo hwe wo ube nail polishing ube ne kama ube scaling ube blesses ni nyina ube si ube fele ube ni nyina ma wo nyina fie ni nkyere ho 0559139582 Lawson Beverages Company Limited delay my capsules esimu ejinam se ekire ben awo abai na o mo to mo nsa no mo yi atia eni nyina Lawson 61999 Faith Homopathic Clinic enu anketwa Prophetess Elizabeth na kwa GB yade no so se den ebetu na se onyame amani tumi obetu yade ni nyina stroke acho ayamukuro onsano na ye otitiriti ubo wa faith kono mo wa pressure ni nyina ya wa kokoben enkrasotu manteku junction bogoso anaji takrade anaji police station wa edwuma fridwada kopememenda 0244583829 ma faith erade nhyirawo na wa bedi mi bronya kese pa ebesi mechi kura enso mateo eho asem befra wa mama
now pick him send or no numbers on time for Radin Shraupi. Condemn. When I'm a gospel, fed the Akoriani. Eh, Mugu anymore. Oh, as I'm not Nekana Edin Kakra. Are they a branch and you who pens? Oh, okay. Me, Mudiana, mean considers about, of course, I am about Oma. Yeah, you condemn me and can away Yas and be a say, gospel, a quiet chinchilla. My and send me brain the woman. The woman met me like a caviar and say on Babontin, a Cassaye, Nina de Nkomo. And said I on one pet, but as I saw form penny for now on no woman and I'm near tuniform. Yeah, but a woman in Tayan settlement be a chunk of settlement. The woman is say, what's a buy was in the bush near Radibanti? Yeah, me abayano. As some the way or Hunofa, a Brahma, many bear moon, you better for the but say obey our friend, you know. Also obey Musenka or best settle issue and anchor the Yaba. And the man whom is Anima, Miss Capote, Pa Abedini, who free obey or say Diano. Abena said, yeah. Scarce no, the Mawan, because many coins like a sign, make you say, oh, mamma is a cow, dear Danny, and son almost a man is Kana, Casana, or Geno. At a sign, and Abena. Yama scarce for Danny Diano. Ma on no Sunday say me 2,000. I'm say 2,000 dear many. Why Sunday? Obano. Yes, Capa. Passion. And on Sunday 1,500 from Codanidian into me call upon no Cobisano. And no Bissam which him no say or near my home to me the other and it's kind of a mental so. Into Papani saw down or catch him says a boy and young to me so why the Odani in ye. Yes, cousin Abedu 3,500. Dear way. A woman phone so. What I say, ma? Inti, and then Nico Viedin Comobi na me person ka obe kasa anase obeba. Na I say, for this a mimene asofo no mu kasa. Na because I buy where they said the name akon. Onye na twi so obeje mu. Me wojuma. Na over said the ade ne ti no a hard dream pee. Na minim one kasa no o kasa emu ni interviews ahodo a granting nyina. Sometimes I said, what's semono? And he crowbar supporting now and Asia. My internet, madam, ne castle Kumasi. Only Kumasi one day or no, for me. One castle crowbar soon or no, yes. I'm in your Bogoso. The Techima, that baby money. I don't know. Okay. And into your Bogosum now, Koya, Sadian is see. Oh, count, on seminum debris, what I can say, as will be an hour and it's what did that. But Okasawa and they asked, we didn't share once. And no yes, sex now call me. Make us no me dim komo. I want like but cast me not touch my. Me pacho abena usia no the distance and ukosia no hotel no. Mu start say mudim ho komo no. Ma child no one man nim komo bia biom. Once na one man cast me not touch my. One man nim komo bia biom kopen Thursday no me kosia no. Yeah, trepons in abrantie. Eh, ya ma bia wadi trepons. Oh, I say bow. Asemuni. Okay, enti futu na ye betu wo na ebia wo de we be yesua de a hwe asem ne ba se ya mama ye be yasema wo kan de betu ba se ye na ni bresem pa na so asem ne ba se ya on say na social media trend no we ya wa juru sam obi be fi se bi o asheda no de pet because yes when your manager no sa no pese meka ye be manager do sam ya when your manager no sam no on si fom bi bisa ne se oni ko nshira asem ni twem no no ankasa wo ma TikTok me so camera enkoso anye ne de obeso woye say on say there be na say condemn ade a wo hwe ne saka nko obo ja meba ma ye wo ne say asem ne dum panyim for so oba no enye say ye ode abre we ne ma onko social media there be wa ba it wonko oh yes eno ye bia ye be kan wasem de ye condemn no because anasem na ya ye be kan bia ma no but ye wo say asem aba na ompe wo pese ye nka na mfiri wo na but now wabeka waba on the street no waba subi it's ya your life no so life it say no when your manager anesa me no kase me no feeding common no ma me no feeding common na it say ya me support ko nsira wo bibia mu because mpanyimfo se bibia nkoka papa enye grade enipa do so wiase ala ni amfa ka kire din amane de ko nsira din na aba me bibisa ko fi se me pese me hunu se woni akwala na da ana because on na busa also na unchire mu abeka nyina na e hono keke na kola ope on na me bia me sorry yes asum dwaba but on say nipa ye bone a on won check e kire nsunsun aso no
So obi no obi koye sexa onim se obi wi amanim guase ebeba enti onim se sa na be yanko obeka se bia menye afi na obekai woni wu a e bia se gospel musician na abeso microphone to dwum Ghana ha so da bia no akofi enwura mu enti be ya din se kofi beka se papa me ne nada obe ontumi nka any esa no what settle no tie na ka so jamba settlement because abai we abne why na dwe so wo woman kwam osika na obeji settlement no nim se ma me no osika as solve case no ti na wo se nka abai ti as no mo se betwa no nim se sika 3500 abai on ti na nke betwa ni ma me ase kankan a se de o no credit register se se me ba ma me na wo no na ne koda ne ma me de o se wanka de o video o se wanka o se yamana evidence chese o kan am so we no dey etimi di nkomo abra any evidence so na tesa you very careful ye frabosom ba mama o me twa bia na yedi se enta akra no a mama se bibia nsi se me ba no ne abaye yada why are you paying 3500 Ghana cedis to obi so nya no enye okofi ni se awa nde afia ni se nye kofi ne ka so metua mama na sem ne ha no according to me am ba no nkomodie mu na akra ikoda ni dua ni we o the video asend kofi am na hu se yada me anya ye ni nyina no aha me eno kware nya wo de na me condemn wo me pesa me kan dis so say me ba kofi woni mu hwia e de me ko ya to say e de bra no kra bi wa ya ka say me ade aboy ni ya ba no ya defend no da bi da woni oba kwada na ka say na se kan ya e yes sir say ya kai kan ya no kra de wo me say ko ma pe wasem but ade bi wa na pesa wo tiretirem so ma me say ne kan na de ene de kofi ko nshira say wa hu say bo ansa na e be ba che say we no oni ma wura no say too fast sa na ti ante obi a oba wo se boko one shed dross wo ba donso na ade yi ni sabe e pimu twi ade ase na ade na kutu wo de mframa be tu afri ni tunu ma ba se kura wane wane apepa wani na asem ne wo no wo mo wie no mo pepa mo nim say no ano no ade no to je say ohohoro because enchire bo a hye to no a ayi no eyi o sa boko no se mpia ma mama asumdwe so mato enti de wo mo ni say mo no de ebebo na enu wa wonim da dansa na wo kose e fo mafa enti ano de pa ma wo ma nya wo me drop baby abese na nya ma me nke bi de ne na se wata ma nya ma me nka wa nwie e wo se ejina mama kasa na ne bo afu pa o me se champon e ya asem kese be ma to obaase a e ya bosumo e ya bosumo de ono so mo ne bra yie no wo no so bosumo kro wo bra wi ase obae bosumo be no bosumo ya fokoma so sa cha wadwene da na bia de ehemu eni atwan to se mama okay na nko no ko ene ya nko obeko biem enti wo bisa se o jam pratwe na wo to aso mesra sofo we ayeye enye ko nsira wo to dwom nko wo to go asofo mpanyimfo kra ye kra tro ye bi omo ye na no to dwom de no abere yesu kra ya bona sembiem no sofo enti mesra mu mi nyai wonya fa yesu afa no wo fa nyame afa no jai bone kekanwa na de anim guase aba de anim guase ebre nyame adwuma we asofo nyina na afra mo enso obi ntisa wo de aba asadroma ne be gba ba we yo my lady ele ete say wo de ba wa ne be ko ana so on share that dia me no share that ka ne be ko share that the bomb dia ne so nko be ka be de ka ne be ko ele etiefo ni ahefo so omo te wonka che na ho te sei nyame adom ho ye na be na akola no ho te sei ne ho ye pa se o wo sei oba no anya mfie sei ele ntu ni mo ba nso mfie wanya sei o sei yes ne so wanyini wo soma na obetimi akọ yes na wo gina school so KG2 tam wa bon te sei wa me dem bon ma kra chan papa ya kwate na ese niamem te sele mpese afia no ahiedi nkomo kakra ehu wache na mese bra ohu te se ni abrabom se ne niam eko wanya be ma bi opeso wale wana be ma de ma no credit do ana aka be ma de nyanya bi na de wompe se ba de nya no pe be ma ebi mai da be nya na ese usuban ne nye amusuban de nya mitumi ntie pa na wunya bi a wope so bi ka so be wale wa kamani veje pa se boga na se upe bi o Ghana ya Ghana ha ba bi a mepe sa basha be ma be sa na upe se bi obi o ye adwuma na aban adwuma na mom ye adwuma dokra ye penesa ado mom dokra se ne de
na de ele wa dwene nya na wo be wo to no be ma ka so do ko fo ma wo be ko ma me ko she ndem ye adwuma pon ka be ko me ko pan na ni ara ya kwa tene na ntra no ano no anwa no ba cho nde so mpembie se ele de mo na wo pe ma me hia ne se ma me na nse de ka adwen mu da pan so ya ba na ba na da wo no maduro no aduna sa ya che ma me na wo abroche no so to bi ma wa ma master de de ma wo ne san ru nto bi David minister na duro na yesen ya do ende no board ba ko bia 150 is a 15 cities 100 na 5 cities hey Helen men petro hey epilepsy for nuro edru sa ma me obi ehemu sen ehemu du na sa first na de chem me na de amunya ne sa wala kra en fanche sa na ntwede ya le edu 81.5 and a 1 million at 5 cities Dabi say 10 cities 5 cities anya 15 cities na no to abendom no eboso me say Dabi ande damian sa kra no na asa na de bia wo no say anopa mienu anyumre mienu auto I was so 10 ellen dia was so 10 no 15 cities no eti de bia na chese week grant me fa ni ntwa awurade eti ama nansen yade ne ba sa na le be ba wo hu nye ni nyina na me hu senka no watena dem me watena dem so ani nye na mana benya do papa bi na nante na yale ni nyina mu no so mpran so de onya nso a wo betwe ani mere ya si ani mko fie boyi ele no bia wo yale no me enko yade na nsa na ele no ani abibiduro nyesho ya ma no so me de ja so abetra be ye yo se lady bia wo to ye lady please sorry ya di o chere president na ele na nsa na me hu se TikTok wo didi nkomo bi se de condemn ka wanya manager bi o manage wana Bema bi o chade so no credit da o kan ye chance obedi. Wo de se me poasa wo pe no credit no credit o ka chem se men kan sem ngoni phone so. Na me de me kan obisa me san o si na obisa me God bless. And so obisa me me kwa kan Christ dey for obi ne ma ku. Sade na wo kire o mo style. Kasa. Ti ende me kwa kan bi kire na o si tinya se bia wa fa se bia obe manage wa na bibisa. David. Ye nkeka omo ye sai omo ye sa wo de views no be kwa agisika wo. Nti obi akase kasa sa egu phone so menye wo be ya wa ye wa de o phone no say kama ana ye boys abere bia. Oh yeah. Mi amira ibia de ye sa ibia ana nye no bia ba yere ibia ya mu ibia ewe he elen peja bia na dofo bi be ye wadoye ofuni you they say adro na ne hia busuafo ye be yesere o ye epileptic na elen ni amaton wajai minisko ya de ani nti na je say ya le we ni de le ba usu na uniska usika nyina ba hye o because the other aduma kra so de beto aduro no na me de bi so wo pane ni so hye pane ma obi a ma me no di agro bi ko hia no so di matampa no nche no school nyina ada ni so hye pane bi nso ho nde bosom bia me obi wan wo de a na se le anse dam kakra wo mu ohuna kan de ba nya dam sa eno nya dam sa na wo de ne ye de bodam ani ate so hye ani so hye to mo wo wa na wa ye kom God bless you ama ye din nam ne bi e di agro kama na nye se eba mu a wo ye den na ukun se wa twese kan eba mu a ma me nam hokra na ahwe mani ma me so kam ho asem mabu sesi ya ewurade asem o obi hwe wanim kra wo so wo kan ho asem hwe me a osede me ko so na bi so ana nya wo mpo na wo kan wo asem no nyame o bon sam na ye me sa tum bon pa ya na le asole nso a wagya nso sanye asole be ezi si wagya asde de nya papa sa da bi na sa asem be na wo kan asde de me pe ma na nya asole a wo tu mu no me be konkra mu na din ba na ka wo be fankra mu din ben muni
adana ho na opay adi na de kama enti mi pacho ahwefo amohwe ye ne etifo ye bai ele ye ne na ye program ene de oso pemwa na dru tabruchifo mo meboa Ghana fo bia elen anakoma ye ma me ba akoma master no UK obeto obi ma na o SD ni elen wa soli a woni ni continue obeto ma ese so waja sori die ba me nya ni saade unye nya ni saade na elen msen ka ufa be ma nso anke beboa o be ma na no ya sumnya bi die ono so ye comfort obesa wo ya die ono dani nnua ewo busia side ono so dani nnua o yire o so otwempran ba ne ba na jai ti ko so obesa wo ya die no wawale na ni ade no wante ase hwe ma te ase dada ba akra ma fre no na so ba ha o ba cha da so ne na woni na hiem nhia se ye kasa na sa atopa de nhia be da ona ho kra te hu se na yi be dede udi die na be hu na no ele we be ifu ana mami we de na udi be hu na me ma fa mu nyina se me na hu se we de be da me hu wa ko be su be konfo na uni usuro ni koda na komo ba se no so be hu anu ka na be ma yi na kontem o so nyina na mo ba adwuma o ye de o so nyina na mo ba adwuma wa wo so ne hu akom na ba no ne de no ne bia ye bi sada elen uni abe ya sem uyo oba se be ma ne oba be da no beto ne ho se na se udwene ho se na atuma se nya wa hu na be fai uni mse nya na be fai so se o ye ne ye ne de no ne me ma de bi nya hopo ni sha se do kro kama na no ko ye no ofu ko ye se do kwan ya obobu otuko nyina akora ka ho etika wanka be de atu uni abe wanka be ndi menti ase mama odi agro na ntim kra aflo na mako ama we de no ko na nye me de oba fam de opem ya no aka chem so opem nye se me ko ni me koye na nye na bi so dada me am ne no koye ya dada me ni ko yi style akase nyina yi yo ele o asembe na mka kire o ye show yi nyame wo mu o ye papa bi afra America se say so send $100 now dia ye de akotadura ma oh god aya wa papa tichira da se ho na ono be hye mra ma ye no e wa ha no aya no bi be twema be foso ma na $100 ye se fa ngotaduro ma wo ati ye de ni nyina be taduro ene minimum abije fadada ma ye on said oba man so ye de nyina be twaduro ye de be guare katom ye de aso awo ye first kan ma wo dana nkodi mama mfa bi ntwa de obo wa pania no so wo si ye kire ya de anka pania se hello kire ya le no so kan ni hello yeah hello daddy good Ghana de good afternoon America ba say I feel about a night 20 yes morning morning, yeah. Yo, daddy, ya da se pa se o se obebo aye be amaye Ellen. Okay, let's sending to the Yo, epileptic hana dwen po ya kwala na oton ne ma kama. Na oswa ne ma na yale ne ba otware ani ewie ne sika ne ne ma nyina. Nti. Hey, o hin ne mate with like budget like yeah, I recognize you what. Yeah, okay. Yeah, you. Mate men so me das patron ya fause. Ah, odi for mo se. I ko odi for. Yensa for odi for brown. Ah, odi for baba. Ah, odi for baba. Yo, we are still working on it. Yeah. Definitely odi for will come to Sompa Nkomo. Nti ye ni guswane management e kasa nti odi for baba nti mo de munya abotre mai. Yo. Yenso da masese mo tai. Nti sande ma abrante na afun ni kura no why? Na bi je mami shira len so ma we so ye di fo tutu na honhom ha wa no hey Helen ma train wo be sende ye di ni nyina me se ne ye di begu adakatom sam di am di fo a cho se mo pa se be man so be fa no so amedada me ene me anko Easter ka se bi na le ada obekọ no ho no star ben why wadwen se odebekọ akọ face ni nkramofo ni nyina dem sin nkramofo de na kwantemu
So butu asana. De onua ba ikoye yi. Ono oye ni se ma. Wo so anu su ko butu ho. Nenya de. To butu asa ko so ani mba kama to di shema pa she kolonko na edam. Wo butu ana ko su ani ma eden. Mu ba kama to di shema pa she kolonko na edam. Yeah, New Year yo. Where walankaki bonza music. Nyasam ketwa na abebo woto. Nsi ne de no. Nsi chiro kra nya de sa. Shadrack. Me pa cho mo me birthday ni e flyer no why na. Abi je ba ko iska na ba sisi ansa ne asori. Na me si aduro no abrampa munto nwa da kam. Ma panen so nwombi. Wa mpejeni ya nwa pane. O jere wo ho no. Oh, please, sorry, okay. What's the problem? You don't have anything, okay? Sorry. Ellen ka ko school ka beti brofu. Oh, school dear, man. Na do na ujaye school. Who headmaster me imadi. Shadrack, are ready? Ko bro headmaster. No, me can na credit ya lesim. De bia me kan mo se me mfa da kro de ma mfa number. Yes, it's kana by 1460. Na is 14.6. Ellen say ne mfa ntaduru no. 14 million. And a sister city da so. Dana se. Vanya mi shira be nyina chawa ya temu da so ba ko heaven. Me na me gina kana no hontin. Amen. Wo na wo be gina kana. Oh, nyame ni peling go de white mi amini o. Ellen got the white and you do to obi ana. There be a sorry for no been de told me. SD for ne this said in it too. Yeah, my child phone. On the told. A dear for. She my child phone. And what's actually saying? So I'm cast on pants that I no more to you see him. I chill na man, so I just miss you. Na memma na saka, oh, buffer, Katanaka honey, a buy and she and tap. It's a young Hey. Yo, abusian for yanko yanhwena yanko. Aha, Adum K Johnson or Yetechima North NDC communication officer. Enrana kwabena edina woda. Baby obi a misre wo tru nhira e de man belated birthday sweethearts. Unyami nhira papa oso no ne sai personal assistant edema Honorable Elizabeth Ofosuejare MP Techima North. Oba no aba tampalizi ne body pen adom eno na wudi wa wodam yi apaye ma se uhunu mu unkoden wa hofama a wo nti onyame ba bia wo pese ukoduru bia wa brabom no onyame mfa unkoduru ho pa emaye ye da se bibre yenko yenimo flyer bi ka ho aha ya maami Felicia Jesse e friend Afia sa Mia Madia Nina, Mrs. Eva Amwati, Trinity Presby, and Nene Mameda from Edame Menedao. Yabaya Yen or Bafasa retrieving Pong, I'm Fina Chitachima don't I'm Fiachi, or ya Merconi, our Presby. Yamami ne Merconi and a banner, Eva, or ya Merconi, a diaso, a diabem, and opano, Sia, a poor Mercury pet. Na yina Konya Kwakuchia or near Bushiano, Amana Brewetia. Akatane chama na efefefe ye papa Watson onu na wo ye NCA enti asem da ne so papa enti amakuofo mo nso de na munue na ne maame da fom Uniso Menyo Gladys Owusu nya ko Grace nom munyina mo keka ka mo ho na ye nkonkoboa na enye fefefe ye da mase ayeden obeden enti na chese de wo hwa no no nti Ellen tonkra zadofo mebo why muti odawo Ellen me pa cha wo de di kan etwire yade no ohawo ben ni wom se yade ni bi ba so de ohawo na de brew yale no de ba na mama ni so shi na me ma fo kumtim ai chada so fo njongo fo nyina me na nkofo flafla fo hin ma ni janu ko bla ni dam tupu no ma njongo fo nyina ka gom so ma ntimi am so ko fo mu no me ba sam hodin na spirit bi ana I don't ndem ntimi nja ampo sa me ka bia spirit pa ade kro na ele e ba wo so a wonhu ana ai ana bibio be she o mbo me kra me ntese o bo me ntese o bo me omutimi chichi be ele me pa to etwire no etwa wo de wo to fom na fa ebre be ne sama wunya
titi Roma for akukodru for ahode power sa aba so no power sa wo se basa na wo ho aye dendenden sa de na de wo to fom na tambe na ma ho ye dendenden amani so teteme a eba na sem so ne ya metwa hwe ya mso ne dia eni obia obedi matempa sem ye yare for dia me fa ho nche me na gate fo so nyina o so mi wo obesu mi ne fra fo basa se be mu obo wo ne beko oni meme ko ane de no hwe na ntimi na de ne hye fo so na yi na chim te se ne o te bo fra ye nde o wi no aso ne hwe se de wo te bo fra no no atwen se ono be twa hwe no aso ne ko ta na mi de ya me ye no kare de da no aka enti yade ne ha dwen ma me nye yade aka me se mi si wo se nka se kra ka nyem ho ade enti manima se chichiwe de preka se mi na obi ba wa kwam so be wale wa ya wo ka kire ne se yade ne ha na mdika ka me se wo de wo mfansie mo me se brampa chom konfo ikra be family ka ka kire se brampa chom na o menti apom ye yare fo ti me mpesam no be kwa akoda wie na kire ko kan se me ma adwenye ntito na me di so ka no kro ya ye ko na papa mon ka ma asem nyina nkiro omo ka kire na apem di a me so de ko ono so ati ase so no betra yes my do you good wanyini pa ya blante kama no ho so fe na unsuro komfo mama ana wo nam a wo be wi enti na mama wi enti Joy Cam Roofing Company Limited for so ya be a flock MS standard sheet Hero Charles allo zengene hu niema nyina obe ne kama so e de amount me pa cho wo pese wo board o down so wo be boso e de amount obema free estimate so no papa me any police station brigade na yewo me pa cho 0540125816 a bishop say wo dempemprade fie aso yen papa gusu adan so e de es ye nyina ekwa kotobi za wutu akoton wo ton ba 0598 585219 me pacho give us P capsules yenko jibi na odai ya kona kwa jibi na be free ho give us co capsules be to ayem any ho ne nyina na give us ba me sane to malaria me pacho 0543222470 Dawood Herbal Clinic Dr. Way oya de se Jimmy kwata adwaman ne kono ya de biada wo sa wo kapa wonum 360 no na ointment no twetwe ni pedua 0241244012 me pa cho chamfo ba o se ya de nyina be dwane me pa cho nyina ye fie ni nchirem say yes spinal injury yankwa jimi no hwe ye yanko no hwe ye me pa cho gonorrhea na ejeje wo obetu ase ama obetu a umi a ewuta no 0244988004 me pa cho edusa ma me edusa o se madanse ni me pa cho say ye koko ni chirem na onhwew ana se wo brayo mu ka wo pedua ni na tutu ye wo edusa malaheb etu malaria se na kwa jibi entumi ne ntumu pedua 0500110115 Sarakoba Unisex Fashion ye nyina mfie ni chirem ye nkwaje ntare papa 10% discount ye nyina kwa jibi atade bia brade bags awodo ye ne swame ye wo swame ye ne sompa dan ni die no 0244 797 na yenko yenim enti na je say twere ade de elen so obi ka so be ma wa ese opa ne chewo so obi ka kra ka so be bo dua de sa ya de na ma wa elen se odwane o mebo a enye ya papa ba inside say bi e wo wa e betumi aye obi etesa bi betumi no spirit ne de anya spirit en fa ne se honam mu obi say bi ayade ne ba na obi so mu e betumi asa eno de entesa anya me kra bi hira so aso no de na akọ ato hof boko yo ma me yenko eni yama yetiefo nyina hapa na yama mu nyina nso akọ abanso my lady ho ayefe o medase pa nso ho ayefe na sekra na ewie die nkomo ayebebo no eye offsist supplement aba ema nyina agi atum e wo Ghana ma nyina na obi a testimony na me pekra de asan ni doctor batimi hu oso onya ne menses akafra eyi ti semrebo e wo kwa na yi se benya normal menstrual flow no one de yi ti se emrebo enti o se
oba conference ni bi no to mienu onum mienu ni wie no na fe no anya ne normal sa oba bi ebu ni sa moja no ba normal yi na jai enti offices nyamishra doctor wo de ba pa no kwasem enye wonko an wo de no mpo ya afoforo so frɛ eka sɛ omo menstruation no moja no ba ba te sɛ brebo sɛ na wo kana na ekoba sa omo nom ye no aboa ma se sɛ yetimi flow normally sɛ na moja enane a eba no saa na tie nti offices tie supplement a oba bia hia bi oba bia se wo bu nsanko an de obetimi afiase anom supplement bia ma na yi na de ma ye ni just how supplement yi ho ne say oba bia at some point in time no hormones ne be distort either say wo wura puberty mu ana wo be ye menopause ana say wanya wo menopause ankasa na ekoba sa ma wo hormones ne distort na de be ma hormones ne timi ya balance yi no ihwehwe mu che say sa wo fa supplement a mayo inositol any vitamin E ewo mu a eboa pa e ma wo hormones ne etimi e balance na yen supplementing so sa na ya ye no wo hwe ho a wotum say enuane nuro ena yedi aye supplement nti enye aduro onomo a enya de say the side effect bia bebrel aloe vera ne cinnamon na fe vitamins ahoro minerals eno na yedi aye supplement nti obia betimi afa bi basa emanije bafie chese obi wo honom kra wa hospital ama doctor ka che ne say wanya ovarian cyst ya dia etimi esi ma ya wo ho kwan pa obi wono ma okọ hospital doctor timi ka che ne say wanya PCOS ni nyina supplement be boawo ama hormones na e balance a ekoba sa cyst bia no etimi nane kama doctor de obeka che say odi opa akotwa scan na hwese ne assist ne kesi esitie nanom supplement of cyst after some time san akotwa bio ubehu say ekokra ana ayeketwa shrink kra ekoba sa ema ho awo ho nye den sania senka cyst ne wo ho no mo anka be ye no nti ye recommend of cyst ema nyina se oya obi abofra na bia okwa ese so ko school a menstrual pain ya dia e ha mo pa ema dusua ye ya etoda onko class wa anko so na obi ehun so asemesi de bibi se ba sa na nsa no onsi class da nanso se wuto supplement bi ma no de ko school a ono anka sa obeba be di hu adanse obehu se de ne menses no aba kama e ban so a flow ni normal flow ni say 6 and 5 days no kama enko ba se obenom supplement na fe 2 days sene ya wo menstruate dada na 2 days 3 days so me dia sa na metie da bi ofa supplement ya behu se changes abemu pa na ebe boa ama u menstruation na kama ebia na ya catch us say wo infertility issues ebia o ovaries na 2 year eba sa o de pe supplement bi akira kwan nanum bi obehu say o ovulate ya 2 weeks no wan kasa obehu say wa ovulate so my bi na eba no bo onom kra ofra otimi ka say me de sa de no kra de mi hu bi da o na che say ni ovulation ne egg no kra ntimi kra am 2 year nanso so for supplement ya obehu say wa ovulate na kwaba sa kire say kosua no ato kama obi ehia ma obetimi anyinsen amana yeye ebi nso obeka say bia o de wo low libido so for supplement ya ebeboa ma bibia aye kama ma enije nso abafie nti ye recommend this supplement ma nyina doctor obeka cho say o ye oba na we bi nsi table so de na we yakechi to bi si table so sanopa na opese onom na nopa say ye nwumra nso a no anom na nwumra maye ekoba sa obehu say ovarian health no aye kama hormonal imbalance etimi ma wonya mood swings mood basa obi kasa ho na obu afu ni nyina hormonal imbalance na se wonom of sister ebebo ma hormones na balance ye ecnics ni ade ye be menstruation na abegu ye anim no ni nyina se hormones ne balance ya ebeboa ama ni nyina akokra nti si yetie for omom hwe on TV so ni omom tie on radio ye pese ye boy numbers no se na be ya omom so betumi afre na se omom asembi se bia o mabisa 0596 607 858 0596 607 858
MTN number yi so san your WhatsApp into say wentimi amfrɛ a obetimi a WhatsApp ya doctor no be kasa kama o audio na person de send na fa send no scan na wakotwa obetimi de send no be reply or kama so tell us so na person of free a 0500 210 133 0500 210 133 eno so yen telecell no eno so yebetimi afre say yemfa ne say obi akwa contraceptive for a very long time maybe our person obenyin sen afa de ho kwan na ba o person oyi na onyin sen na so awoni mu atwe be 2 months 3 months afa mfie mienu eya akwa achiri dodo yesrew no supplement bi mai ebeboa ma hormones na contraceptive na distort ye no ebeboa ma na balance kama eba sa anyinsen ebetimi apie mu ama na eyi nti yedro idie obi a wontimi fa bi obi a wanyinsen anasa o ma akoda nufo so one menstruating kwa dia obetimi afa supplement bi ama na eyi okọ pharmacy shop bia o de o se ope offcyst ana licensed chemical shop o se ope offcyst oba sompa fie ha obenya offcyst ni biato ebeboa ama bibia ye kama pa ye numbers no 0596 607 858 and afa 0500 210 133 yes science war medmal tablet ne tablet na afa suspension tablet ni ye for mpanimfo no na suspension ye mmofra no inti se wako hospital ama doctor akacha say bia wanya 3D mu awani bia ofa medmal tablet no for mpanimfo no na afa suspension no for nkola na obehu se wo ho akeka si ani pa inti Medpoint Pharmacy yen na yede offcyst any afa medmal tablet edi aba yede bua Ghana fo nyina inti ye hye mu nkran se mukọ pharmacies ahora mo betimi abisa supplement bi na ebeboa ema nyina yara se Medpoint Pharmacy for ne de medmal tablet ni offcyst aba ema nyina age atuma yede so Mr. Champion pacho abena atena se afia se sika no yenye manonte no ebende se osu wani onye dia yenye manafi yemfre boy na yene ne trase nti bende ani sika na se ode na ade man mama wo mama wo nti je me kwa amasande na ade mesra wo se wo pese boy no abrantie no e compensate you dia sister no send ni sika man cause on the se be oba so obeboa yo why ti mesra nti afia se ye wie ya woko pachan ifri akọ hono kwan wa kwan wa be how many hours on say 2 hours and two kodura mesre wa nene condemn Ellen pacho tena ha ko iska na ba why condemn tra na sem we dem pese wa do gym na be bia brantie ko nhira wo bia da because yes who probi tetete food akọ akora we onya asem yes ya wa ha na ya bo nipa ko nhira no de obi ba se obi aha no sa ya bi di akiri eti asumdwemra se afies kapa so onya ni sika na one me ba ne adwene se on share dan kan se or just kase free ko nhira ho ya busano se na 2000 pen on mobile or kan what the patawa wakoma beto yem 500 million 50,000 enti ma eno na ma kofi ne medi nkomo ka che say nipa makoma nan na sha akora ye chi a omo ne ne ko ne sa because of this amount why you then wo so obi shene ma oh there be na say social media ya wonam so obi shene chi a yes ma wonye ne hwe na then obi abesha akora ye chi oh yeah eno de obi anso na me ka say bi na me ka support you woni ne ni hwe ya me kra me ka say then wo koda ne dua na wo de send wo say wo mo aye afa me no ni nkomo so kra no abra de dua ne send ko nhira no ka say ono kwaye no me di send no no call oye video ko to TikTok say ma me na fe na lobby against and send this can do no na man be say video si ano ni ministry ye bi what I say enti di wadanse say woni na ye bibi say woni ne ye bibi di ade no koda ne dua de beto ya wani kwaje kwa be comment wo so woni na ye bibi ba ma de wo mu ne say wo ba ye 24 na 500 million no de wo kosoro ba fam kwaje heavy abofo no betra asase su kra emu half kra wonya ade na wo yesa ne yesa won so wadwe ye wo say wo de sa bra no ne be nante asase so condemn na obi so na sekan kan wo nale ne ma de wo mu ne say na se me patcho ma
bibia ko say so ni ko jesu man kwai say na asante ma yes friend say na asante na wo pa wo ni na da say na se kan na we dey say wo ni ma mi ase kan kan wonder menye ko oh mama oh me said the nim wo mama dey me support to abrantie no mama dey make us out ase me try my best to see about solve case no but my yanka no kwanche say 500 million onya emu pata kra onya eni ho what I don't know what yes woni konchira David mama ade ba ko mu mama tie woni ho so akase tie akwal ene mama a eyem from so we are not supporting him ye ni wo ye raba omia ne kan me and you were not there sa say oni evidence say so akase tie o ma me kasai na mu yan support to say Bema no ba be da no obedidi na tem ana woni oba na ekra be ka sa atia oba yen so I'm a pastor me advice obi na me nka so na mu be se me nka nkosi se wo to money for no to craft suba ya credit nam so obe 5 na mi on twin sai na mu ano ebe me ne ho kwa ya himo den obi ayo wa wo je 500 million fe no one na that no 500 million ohunu bi da one na that to ne ho obi da wo man 500 million eh what will be done? Your money 500 and 10 cities crowd 10 cities 10 cities in our 5 cities in doing in our or quite all man is saying oh my sister cities and what concern and you would dear can we just have body be now on your bar Bema friend why with me dress a question book or so no go one said cross no one said mama no and boy so kasa man nkase wontua eti say boy no fa piara na that one fa piara me bisa say send nsem kan ye mama me question am me bisa e na ma ne yin nsem pi oba wan kase am na 3500 wanka wase ma me na ma ne sika fine Matthias ye 2 say scan ko beje fra brand on kan afi no obi na no kase wo je 500 million eti ankase wonya ko nchiran kan nti wo no wo de wo wadwim bia na boy no wo hwe case ni mu duro na bia obenya mama onya na me chese so obenya kura no a ense sakule wo de sa adwene ni se ni tirim no kure wo yesa na wo ya kwada bone enye I don't know what you say. Me no be mad anti o man 500 million. One casa. That's the business that you want to start. What to ne hono? I know they so you condemn. Eti won nyare no. I know they condemn. Compensation. In a compensation in 500 million. I know they 200 million. Yes. Me da say. I don't want 500 million. Say. Ellen die nyina asa. I say what is that subani show? What is that? Enti yan kasenti aboy no. No omra. Obewie na oba no pacha wo ma me kwa kasa tia wo ma me eye mfumso na ye ma me kasa na ma me ne bo na eche no afedia no so ye no waye but men can't just wo je 500 million don't say that fafa wo yesa na sa adwuma no wasi wa bi so obeye because me kan wa hai wo kan pisa wo be je ye condemn esro wo be je say ya breko esro wo be je dia ne na bra no sa bra na ba so obo ene na sa suba na ba so de na tv ase ene na sa suba no na ba so only order na do as say aha so na so enipa ele ya mama the woman say ya o kere na ba ya sabi enu obi na ye ayi e de support o mama e ba ye be plan fa so wudi asem ye better obi papa it na have support all right okobodua o wa me obi ama eno mi se condemn tie men kan kire ni se onya men ka se onya because who ni kon hia ne botom na wa ma se onu so onya akasa etie ne onu so wo bom ko wo firi mi ana wa antentam a wo beto aso eti kon hia no enti mama ye ntunufo wo de condemn be pacho abna nyabotre be pacho Paulina ye breko asem no po yaka bi ada 1 minute ye mi efu ye be de tie fon so beka me da se pa na asem nyina ne se enfum so no enya aba no kre e na se be nye aware na kodai okoye baby e sana esa no mame kan sa enu ntine ekoba ne se no a ye mfa yaw enka asem da chi binti tine me ka kire abaye ni se sabi se krache no ekukuru sika se dien edema no a odi a ebesa no kre na odi asem so chia na mfa hwenche ti no obi wa okura asem se no timi ka se me jam na kamedi ache eno kura mpo ni so so no nipa no benya andi wa fanchi so enti no ne me kan se abaya so compensate o compensate wa wo de ne wa ka no
Se kodu we be say wo mo se bia wo nya na tiso a brafo. Ana send wa kan kwa. What? Dey a obete so. What kind of very good. Enti no enkeska kesiesa nipa no kwa obesi so anko hye woma woko ese no 2000 kura ko dane 10 cities. Oh, enti me kan se nya butre wat na brafo. Na se na ewusi ekasa no to bo ase. Ene ya is a champion. Ene ya aminim sa. Edi a wani na so. Se wo fi mu enfe, odi body tete, odi wo be wie na no nyina ahye na yekuru. Why brafo? O kwa no se bia wa mprane. Awamprane. Na nko be shepant. Na di beti na sanko so tutu mi kako. Yo, me Paulina 1 minute. Abaya we say so no. Say the soft mam na sem no. Ellen dia no. Yes rado for mo boil my. Abi da kwa iska na. Won so ofe. Ellen won fe. O nko yimra ye wiese nko yimra ne mfa bi nko taduro ni. Ellen won fe. Ne kasa so ani ka. Ani ngina be taduro go bag. Obe ma wasre sa. Come. Enu ntimi ye kan say Ellen. Ye mfa ni ngina taduro. Nyari shemu wati. Wonu maduro na obedi din soft mama ni waka dem. Men kan wa ewia. Why? Enti ne soft mama obe ni dia ya mo beto no. Wo pese dis kan mama ye mfa taduro. Debe enu de. Obowa debi ye beto ne ha ya ama wo debi awaje obi sika twaduro ye beto bi wa ha ma wo ne fata na ye fama no me pa cho Paulina tonto my lady me da say you mesre condemn ne say wo se ne ba ne aba mu an de ya ne wo nkasa nkire no ai won tu ne fo na da roma sentin say durum ne bi ensem bi wo ho no mo an kwase mu ni enfonso oba ebufu oba ne ne ma ba ye mie ya no nka ekwan bi so ti mesre me nua ba ma condemn say won tu ne ba no efo na ma abran so yenka bibi mfa nkire wo to bu ase da bia me ka me se wuti wei e bi kura wo ye president bi yire da achi o e bi kura wo ye osofu bi yire da achi na de wo ye wa brabo e beduru be bi amoa me je 500 million de 500 million de ma sisi abaye ne dey eti mesre wada roma se wo so kan no ebufuo no de kan ye enti brafom just de already no pa ni sa branch ne nyintum keke na etu ntwire ba bi na my lady na one ntuma anyo no kobo dua o de send video send no eni pa be o wiase wo fun so ne didua be send uti na no so de betena say yakasem ma obi atua de ama wo so na aka so de 2000 wiase na eta 10 cities any 70 cities di ma bra for mo ate na toto ne ma yie na bibia be kama my lady me funi my lady abebe ya se me da ho no nya asem ketwa ne da ho sa no se akodura himfi amaledi enya asem ye bete se de sofo kan no eduru ba bia ye fa bible de no nto na ye nkɔ nananom ho so ne ye nkire mu nkire nipa se wo beto oba ho na se kankan maledi wo bi esu na etuba ade na unya ho ko na wo fa wa de ni him na wo nkɔ ba bi su di wo maledi ebon su di ko te abebe ba bia na bufu aduro bia me support no ba bia na bufu aduro bia krat ne me kanyansa se mo fa nkire no de waka no me see so see ma me ma wonne akopem Friday say yanti boy ne kan eduada san bra maledi asem no so na fe de ya hunu se oma na yen ekwan ya ye be kire wo che maledi eno ane de kwa na asa ensem ha ense koduru ba bi aduru no ya ma na akopem Friday ya ye be kwa na asante ma yen ya be di animu ya kwa na asante ma ne ya frɛ no e ho de frɛ no obeba na onkonko dware no onkonko dware no ma me na asumdue mra efisi ade kankan de yemfa nkofie eti konsira de a wa ye no maledi yanka che sofu condemn se ne ban na one ne nkasa me abebe obo 1 billion kra ka me support no maledi se wan ko ho no man ka asem ni ho wakɔ ne de na asem aba ho o so ye ho ade eti obo ye no eye kasa ni atena se konsira menya 100 na abeba na je so kantan kranka usu o se ye meja pade de eden apampa kakra bu o se ye japade de wa emu ye kroje da eden se pampa kakra o se no na wono de wo pe ya ne de pampa wo mu no emu aye no ye frɛ no kosiri ayo maledi wabin pampa kakra jine wabin kosiri o sa ajo ukwa na utihia maledi edi maledi yanka bibi nkyere ko nhyira na o memu ade ya ba ko so de felix ono so send 1000 ono so he America for Damase
What's no papa na bo teacher that's one na why obogase why obogase say ya wo ba be you know so this can ya be so I say no ho den so what the brother I can name no pom ye nsia 20 million me yibi wo be gina ha wo bu afu na kasa se de na wo kasa na me papa se na papa se papa so bi e de ahoma be twen o de papa no wo tumi fanko gina se ya to ne nkra wo papa di ne say DJ Rascopa. Rascopa. Una kachira eye ele se onu ba onu yamra me de ne onu yamakonya sa. Na for san fa presi ncheme. Ha? Ele me nam di ka be fa ubai. DJ Rascopa wan kasa ye. Nipa no dana se. O say friend Felix. Onu so send 1,000. Hey, da Felix, nyame shira wa show na mu be nyina che. Ade mu da so be ko heaven. Amen. Atopano so konfo na wo ti wanya no me ehunu mo. Ma ye hunum no wa me ye hunum ai fa na be chia ye nyina nya mu adansefo asa na woni na da na ka ko no na ka wo ko no na dansa awamba ai na ka ne koda nde ko kan na oba ke wedo o se be ba ho enna no oba he enna no oba nyumle oba be hia oba ma me mo ho ya fe na wo ko na wakodwale esesi o hu me adwale de ma adwale what jolly fit am pano now Johnson say mu pampa mem o bai wa ba Johnson mehu o bai o ko ho mi hu yi ele jai mi hu ni pampa mem me I didn't dey na say to come at dem Johnson pampa na lady boko 931920548 93192 Sompa Nkomo abusuafo edamase Ghana for say dem age atu edamase pa peja na maso mu abrochefo nyame hwam hello papa mi rampa chodi yentiu papa o ti so iba yo even sentiu enya kola sa media yamano nyese dwada bra yebekọ na asante ma wate yebedi animu ni akọ tietietia na oni bekọ akotwa na menum se enkoduru ho because me be fie sika pa no yakola woni mu nyansa one sof maame ne ne bekasa ne ne na hia konhira mesra wo me pewasem wo maame mesra wo ma yenhia ena ne kire ya na yensetra kolai na somdwemra na ye onya medwuma na nyonko a na waye bida nyonko a na wafo ba oh hello one hello 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 mi rampacho yentie o yete on kampacho kasa afternoon me hoye dia he aha ma abna one guy in Nkomo. Now I say, also a hookup. Bra so a hookup o one year hookup o ko hokọ ye den. Ah, omo no mo se kira omo gede yi. Omo so omo se kire no omo hweye. Na onyonko de wo de obi de na aba na e bedru so. Ghana de pem say ye pull him down syndrome. Obi asem ba na ya fa ho ne egu nipa ni mu ase. Mo ye kira mo gede ya mo ye kire ho. Hello. Hello.
Hello. Hello. Pacho yentio. Dada yete unkaka sawai. Good afternoon. Diana. Hello, good afternoon. Mentie wo ho wai kasa. Me pacho, me pacho me bisa ono so me bra wo mo no na tell. Yeah, bi eno de onyesa. Yeah. Yes, sir. Hello. 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 Pacho yentio. Say when you're 20 million. We are das. Abraham Papa Monto Droni be manansa no akoni enfes kan kai manenko. Yako Casablanca. Hello. Pacho yentio. Hello. Eja yentio kasawai. Good afternoon. Afternoon. Pacho, what's up? Awu kasa osompa. We always program na kapita na the panoma no na. Awu kasa osu program ni so no wafree. Okay. We boy now on the game apata no we get kai but na boy you. What is it? Why do you so proud? Why do you so proud? Ena ye nyina ye nwanwen. So, what again are they young or and on another? And there was no way you did what that less or also few more possible to woman to be that just so, a death of one them or some for them to do the logic of open up party, open up, and they are way to example. So, it's never going that I'm on here Yes, hello. Bama Abraham, I'm serious. Who could draw send this canama ye near face capacity man? Hello. 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 Pacho yentio. Yentio dada. Yo, yentio uncle. Yate won kakasa. Oh. Me patch young man or such or see boy when you study, you know, on the say. Madame to be or your guitar. Me say young man or such or say, like guy don't need Canadian. Madame to be coyote. A one born a dam. Yeah, that's it. Yo, matter if FFF me free. Ladies in, and I ask sorry ho. So the papa be out the cover be ladies in bed dress. So come on. The number is 0541 804 035 041 180 4035 meeting. So come on. Asana ne boma me o techi my tekun sama kwa na no pe nsa no fo ko be bon kama kama so e amam yamfa last caller na answer. Hello.